Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр сиздерге Ош базарындагы спринтерлерди тартып көргүзөбүз. Андыктан баасыны билиңиздер келип жатса, биз менен бирге болуңуздар. Лайктан басып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Биз сиздерге эң кызыгы баасыны кошо айтабыз. Ошондой эле кандай машина алгыңыздар келип жатса, комментарияга калтырыңыздар, лайктан басканды унутпаңыздар. Кана эмесем кеттик. Мына бул жерде спринтер сиздики бага. Assalomu alaykum. Bunun pulu kança? 2005 eкен, ha? 700 bin so'm. Ушул номерге звонок кылып толугураак маалымат аласыздар. 2 объемундагы. Дускат экен, ha? Кыска кабар. YouTube'dan, Instagram, TikTok'tan көрсөңүздөр болот иншалла. Тут разрешениясы дагы бар. Кыска кабар. Багаждары бар экен, тут готовый экен да. Эмнесин жасаш керек буну? Салярга куюп айдаш керек. Жасай турган жери жок. Мынакей сырт көрүнүшүн көрүп турасыздар, дускат. Рабочий состояниедагы машина экен. Анда эмесем азыр үстүндө турган спринтерди дагы бир тартып көргөзөйлү. Бунун да үстүндө багаж бар экен, холодильник да бар окшойт. Эң эле кызыгы баасын сурайбыз азыр. 2002 жылы 850 миң сом дейт. Телефон номерин кошуп тартып коюңуз. Ала турган адамдар звонок кылып толугураак маалымат алышсын. Болду. 640 миң ками бар. Машина бирок таза көрүнөт экен, же өзү таза машина. Пассажир. Моторлордо расход жокпу? Жок. Ошол номер сиздики. Звонок кылышат, иншалла ала тургандар. Болду. Алла разы болсун. Мынакей таза машина дейт. Дөңгөлөктөр да зимний пассажирный экен. Ала тургандар сыртты көрүнүшүн жакшылап көрүп алыңыздар. Экрандагы жанагы номерге звонок кылып толугураак маалымат аласыздар. 4 дөңгөлөгү да ушундай зимний экен. Мынакей дагы бир спринтер. Баасы 850 миң сом дейт. Сиздерге экрандан номерин да тартып алып көргөзүп коелу. Кандай низкий кабина дейбизби, айтор өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ушул номерлерге звонок кылыңыздар. Эң кызык жери ушул баасы бар машиналарды тартып көргөзгөнгө аракет кылып жатабыз. Андыктан биз менен чогуу болуп, катталганды унутпаңыздар, лайктан басканды дагы унутпаңыздар. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, ушул биздин каналда Instagram, YouTube, TikTok каналдарыбыздан көрсөңүздөр болот. Жана реклама кылып беребиз. Андыктан профилде номерлерибиз бар. Звонок кылып байланышыңыздар. Ушул спринтерде мына 2002 дейт, 22 сидай экен. Bunun pulu kança eкен? Assalamu alaykum. Gelişim bağda. Gelişim bağda. Mana ke. Kanalga tartып. Oo. Bazını aytıp koyuyorsun da. Kanalga tartып qarı götürüyor. Boldu. Kettik anda kiyingisini tartalım. Mana ke uşul sprinter 750 ming so'm deyt. 2009 жылы 98 eкен. Telefon nomerini tartып koyuңuz. Mana ke ала тургандар дускат экен. Капталдан да бул жагдан бир тартып көргөзүп коюңуз. Алчулар звонок кылып толугураак маалымат алат иншалла. Андыктан кеттик. Кийинкисине өтө берейли, а? Bunun pulu kança eкен? Assalamu alaykum. Kança pulu? Volojini ayta bering endi. 450 ming so'm, 96 mana ekan. 450 ming so'mga sprinter olish juda qiyin, ko'rib o'tasizlar. Bunday arzon sprinter yo'q. Spirsizlar tartib qo'yamiz qana. Buni nelarni jasash kerak? Orada ishlash kerak. To'rga ishlash kerak. Shofyordan almashtirish kerak ekandan da. Расходni to'rga salaka qo'yish. Bunun объемы kaçırın? Объем 29 mekanika mana ekrandan telefon nomerini gördüğünüzler ошол номерге звонок кылып толугураак маалымат алыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр. Андан биз кийинки машинага өтө берейли. 2002 дейт. 2 объемунда. Aka bunun baası kança? Assalamu alaykum. Kança?
650 ming. Kami bor. Ha, bo'ldi. 650 mingdek bo'ldi. Mana ushul ekranda nomerlar. Mana ushul nomerga звонок qilib to'liqroq ma'lumot olsangizlar bo'ladi. 650 ming kamidagi bor ekan. Mana hurmatli ko'ruvchilar, ushul yerda Delsin turadi. Motorini da ochib qo'yibdir. Ishlashi da o'ta tekis ekan. 2009 3.2 объемында. Mexanika срочно sotiladi ekan. Buni puli qancha ekan? Asrab turamiz. Puli qancha? Assalomu alaykum. 1.220 ming. Kami bormi? Bozordan qiyinlar arzon, ha? Realniy klientlarga. Bo'ldi. Mana aka, hurmatli ko'ruvchilar. O'zingizlar ko'rib turasizlar, bahasini da uqdingizlar, aniqdan alam deganlar, o'sha nomerga звонок qilib to'liqroq ma'lumot olingizlar. Ana men bu yoqda tartayli 500 ming so'm deydi. Mana Sprinter. Aq tusdagi 9623 объемында. Telefon nomerini ko'rib turasizlar. Aniqdan o'zingizlar ala turganda звонок qilib baylanishib, taqtab so'rab olingizlar. Shunday arzonroqlarini tartib ko'rgazib o'tamiz. Keyingisiga o'tamiz. Sizlarga qaraymi? Puli qancha buning? 11,5 ming dollar. So'mi qancha olib qoladi? Jala turgan odam o'zi chaqib oladi, ha? Kelishim borda. Tushirib berasiz, realniy klient bo'lsa. Duskatka, ha? Passajirniy yo'q bo'lsa, грузовой passajirniy. Passajirniy ekan, ha? Mana aka. Bo'ldi. Keyingisiga da o'taveraylik hozir. Bağları negizi bal dostlar, mana aka chek-chekkan o'tloq Delfinni da bir tartib o'taylik. 2013da 1.700.000 so'm deydi. Telefon nomeri 0559 12 10 55 nomeriga звонок qilib to'liqroq ma'lumot olingizlar. 27 oq tusdagi mana aka o'zingizlar ko'rib turasizlar. Aka buni kami bormi ham? Kami ham bor ekan, mana sirtli ko'rinishni ko'rib turasizlar. O'ta toza Delfin ekan, o'ta toza ekan, ha, negizi sirtli ko'rinishi. Ha? Odam o'zi toza. Bo'ldi, 5 ta tashlagan ekan, mana aka. İçini bir tartib qo'ysin, ha? Ochiqmi? Tart içini dağı mana aka. Mana aka. İçini daha hurmatli ko'rishlar, bir ko'rib olingizlar, shunday toza. Put qo'yganga da uyalasın, ha, içi daha toza ekan, ha. Mana aka. Hurmatli ko'rishlar, alam desangizlar, shunday mashinalarni bağlarını aytib sizlarga chiqarib turamiz. Aniqdan bizga qatalganini unutmangizlar. Hozir o'zingizlar ko'rib жатқандай porterlerdi, Matiz'lerdi, Labo'lardi, Damas'lardi put o'zincha tartib qo'ydik. Aniqdan bizning YouTube, Instagram kanalımızga qatalingizlar. O'shol yerdan to'liqroq bağlari menen ko'rib olsangizlar bo'ladi.